Zelo vesel sem, da imam v studiu res dva odlična gosta. V Mariboxu danes ob 19. si lahko premierno ogledate film Obraz. Režiser Nikola Vukčević in scenaristka Melina Kotakoljević sta naša gosta tukaj v studiu. Dobrodošla in dober dan. Hvala na pozivu. Vrlo smo radosni oboje što smo ovde. Tako, tudi mi smo veseli, da lahko imamo tako krasna gosta. Pravzaprav danes, ko k nam v Maribor in v Slovenijo prihaja film Obraz, ki je bil prikazan tudi na številnih filmskih festivalih, na zvenečih filmskih festivalih. Katere recimo velja omeniti, kje vse si je občinstvo že lahko ogledalo film Obraz? Dobar dan, pozdravi sa moje strane. Na 27 filmskih festivala smo bili. Palm Springs je jedan od najznamenitijih. Neki sa A liste su Kairo i Ifigoa u Indiji, ali u principu izuzev u Australiji, svuda smo bili. Ja, vse posod po svetu. In bil je Obraz na nek način tudi že kandidat, da bi sodeloval na Oskarjih. Da, bio je crnogorski Oskar kandidat. Za letos, ne? Da, za ovu godinu. Nismo prošli, ali je ta trka za nas bila zanimljiva i bili smo u fokusu nekih festivala do kojih ne bi bili da nismo bili na toj listi. Kruna je spomenuti festival u Palm Springsu koji je Oscar Connected i oni prave jednu svoju listu njihovih favorita. Mi smo bili na 30 u toj listi od 30 favorita i to je dobra lista, dobar osjećaj biti na toj listi. Tako, torej na 27 zvenečih, največjih filmskih festivalih po svetu je film Obraz že bil predvajan, medtem ko je bil tudi že zelo vroč kandidat torej za letošnje Oskarje. Zagotovo pa velja omeniti ta filmski festival v Palm Springsu, ki je nekako potem tudi tista odskočna deska za filme, ki potem dobivajo tudi Oskarje. No, zdaj film Obraz prihaja k nam v Slovenijo, tudi v Maribor danes. Na nek način smo v času, ko je zgodba izjemno zanimiva. V naši bližini se dogajajo hude stvari, so hude vojne in tudi ta zgodba, Melina, če morda midva zdaj povema, je postavljena v drugo svetovno vojno. Da. Radnja se dešava u toku Drugog svjetskog rata, ali zapravo može da se dešava bilo kada i bilo gde. I to je nešto što je univerzalna priča ovog filma, tako da su vrlo različite publike u Indiji, Kairu, Iraku, Severnoj Americi, Italiji, Španiji. Svuda su vrlo različite publike reagovale na istu stvar, na našu potrebu da se okrenemo nekim etičkim vrednostima koje smo zaboravili u svakodnevnom životu, jer guramo svakodnevni život. Tako, zgodba torej aktualna pravzaprav za ta čas, kljub temu, da je dejansko postavljena v drugo svetovno vojno, ampak tudi danes glede na to, v kakšnih časih živimo, kaj vse se dogaja v naši neposredni bližini in zanimivo, kako je torej občinstvo po vsem svetu, tako v Evropi, v ZDA, pa recimo v Iraku in pa v Indiji, kjer je tudi film bil že prikazan, dejansko na to zgodbo enako odreagiralo, ne? Torej ta rdeča nit na nek način zgodbe je, da ne glede na to, kar se okoli nas dogaja, s kom se v nekem trenutku srečamo, je pomembno, da človek ostane človek. Da, seveda. To je nekako rdeča nit, ne? Da. Priča je o opsadi jedne časne kuće u koju je ušlo jedno, sticajem okolnosti, ušlo jedno pravoslavno dijete progonjeno nekom fašističkom vojskom. U toj kući su Albanci muslimani, a u vojsci su većinom muslimani, u vojsci koja je opkolila kuću. Mi se zapravo bavimo time ko su to naši. Da li su naši oni koji su našeg imena, vjere, nacije ili oni koji pripadaju našem univerzalnim vrijednostima koje baštinimo.
Tako da puno je tu naših i njihovih, a vidjet ćemo na kraju ishodišno ko su zaista naši. Po dubini duše i po časti. Tako zanimivo, ne? Torej pravoslavni otrok, ki je v napadu paravojaške fašistične enote izgubil starše, najde torej zatočišče v hiši popolnega neznanca, moškega, s katerim nima ne skupnega jezika, nima ne skupne vere, nima ne skupne krvi, torej Albanca, ki potem skrbi zanj, in tukaj se potem v filmu pokaže v nadaljevanju te zgodbe, kako pravzaprav ljudje odreagiramo na druge ljudi in kako v nekem trenutku nič drugega ni pomembno kot to, da pomagamo sočloveku, ne glede na to, kakšne vere je, katere krvi je in ne glede na to, na kak način smo se torej našli skupaj. Ali ima zgodba tudi neko resnično ozadje? Da, ono što je jako bitno kod ovog filma, što je na neki način misija ovog filma izvan u okviru svoje priče, filmske priče, i izvan te filmske priče jeste to što je to što se događa u okviru jedne kuće, u okviru 36 sati. To je nešto što je što nas vraća na neke, s jedne strane na, moram to da kažem, na antičku dramu, a s druge strane, i to je iskustvo mojih kolega, reditelja Nikole Vukčevića, direktora fotografije Đorđa Stojikovića i glavnog glumca Edona Rizvanolija, njihovo iskustvo iz Amerike je da je američka publika to shvatila kao western priču, ali ako razmislimo, western ima veze sa antičkom tragedijom, jer u obe stvari zapravo te neke etičke vrednosti postaju glavne. Imamo u obe stvari vrlo ograničeno vreme događanja i to je nešto što radi publiku. To je usamljenog junaka u borbi za pravdu. Usamljeni junak u borbi za pravdu. Tako, to kot smo bili že torej, tudi iz antičnih zgodb navajeni, ne? Ta junak, močen junak, ki se bori za pravico. I usamljeni junak koji se bori protiv jačeg neprijatelja i protiv neprijatelja kome zapravo pripada, protiv svog naroda, protiv svojih, protiv onih kojima pripada po naciji i po veri, ali zapravo to nacija i vera postaje nebitno kada je reč o tome da treba da reagujemo kao čovek prema čoveku, treba da u drugom čoveku vidimo samo čoveka i ništa drugo osim drugog čoveka, nikakvu naciju, nikakvu religiju, samo drugog čoveka. Res je, kot je gospa Milena zdaj odlično povedala, torej lahko najdemo na nek način izvor te zgodbe, ki se sicer zgodi v 36 urah, ne, kolikor jih film Obraz tudi obsega. Lahko najdemo vzporednice tako v antiki, v antičnih junakih. Američani so jih našli tudi v westernu, tudi tam smo imeli močne junake, ki so se borili in konec koncev, ne glede na to na koncu, ne, kdo je zdaj naš in kdo je njihov ali pa vaš, na koncu je tam človek za človeka. Še nadaljujemo v nadaljevanju s pogovorom, ko sta prej Nikola in pa Milena prišla v studio, smo rekli, vmes bomo nekaj zaigrali in evo, smo eno črnogorsko željo zdaj dobili. Anjo Rupel bomo poslušali, ne? Nikola, dobro, bomo. Evo, bomo Anjo Rupel zdaj, lep je dan, glede na to, da je dan res lep, da nas čaka premiera ob 19, čez 3 minute pa torej z Nikolo in z Melino še malo poklepetamo.
v Mariboru pa se veselimo današnje, pravzaprav kar slovenske predpremiere filma Obraz, in to s filmsko ekipo. Z nami v studiu pa še vedno v živo scenaristka Melina Kotakolevič, ma režiser Nikola Vukčević. Lep pozdrav še enkrat v našem studiu. Pozdrav i vama. Smo zelo veseli, da sta si vzela čas še tik pred današnjo predpremiero. Pravzaprav bo danes po projekciji filma tudi druženje z ekipo. Je še kdo tukaj poleg vaju? To je jedno lijepo iskustvo koje smo imali svuda u svijetu, razgovora nakon projekcije i vrlo se radujemo. Potpuno su različite kulture do sada gledale film na tolikom broju festivala i uvijek nas raduju ta pitanja o perspektivi iz koje žele da komuniciramo, o dilemi glavnog junaka i o svemu tome što mi hoćemo da poručimo. Ja, torej zelo zanimivo je tudi za filmsko ekipo druženje s publiko, z občinstvom, katerega bo veliko, sem prepričan, tudi danes na predpremieri v Sloveniji tukaj v Mariboxu. Slišal sem oziroma bral sem o tem, po nekaterih projekcijah, ki so bile tudi na festivalih. Dejansko je zgodba tako močna, tako da misliti gledalcem, da so tudi po projekciji kar ostali na sedežih in so razmišljali o tem, kaj so videli, kaj so doživeli. Pa neobično, eto, svijet ide brzim koracima, sve je simultano, sve je brzo, ali nekako ovaj film nas dovlači k sebi, da se preispitamo. Vrlo polako ljudi napuštaju dvoranu nakon projekcije. Ja. Tako je bilo sada i u Americi. Naša posljednja 3 festivala su u Americi. Sjajna su iskustva tamo, sjajni su bili razgovori do sada i radujemo se da tako bude i večeras u Mariboru i sutra u Ljubljani u Odiseji. Zagotovo je druženje s slovenskim občinstvom tudi za vas ustvarjalce zelo pomembno, ne? Poleg druženja po celem svetu. Da, važna nam je Slovenija. Prije svega, Slovenija je kroz studio Arkadenu bila partner mog prvog filma, Pogled s Eiffelovog tornja se zvao. Na ovom filmu su radile 2 divne dame iz Slovenije, montažerka Olga Toni iz Slovenije, profesorica montaže, i maskjerka Nataša Sevčnikar koja je iz Maribora i koja će večeras po prvi put vidjeti film. I to je sjajno. Bravo. Film je došao njenoj kući i mi se tome radujemo. Ja, fino, ne? Torej, kot smo slišali, ne? Tudi Slovenci, tudi Mariborčanka je zraven pri ekipi, in kot je Nikola povedal, že pri svojem prvem filmu je bila ekipa dejansko mednarodna, torej to odlično sodelovanje tudi s slovenskimi ustvarjalci pa se nadaljuje tudi v tem. In ja, če se vrnem še na tisto prej, dejansko ljudje po projekcijah ostanejo na svojih mestih in še malo razmišljajo o zgodbi, ki jo film Obraz torej prinaša. Danes se ga veselimo ob 19. torej v Mariboxu in potem še v prihodnjih dneh. Zdaj pa seveda vaju prosim še za eno vabilo za vse, ki nas poslušajo, da si film pridejo pogledati. Vrlo pozivamo sve ljude da dođu i pogledaju film, jer nekako je to film koji vas izbaci iz svakodnevnog ritma, a film koji također, vi ste to lepo uočili, film koji je naročito bitan u ovom trenutku sada. Nikola Vukčević je radio na filmu 8 godina, najduže od svih nas, a zapravo kada je on počeo da radi na filmu i kada smo mi ostali se priključili njegovoj ekipi, nismo mogli ni da znamo da će svet danas izgledati tako dramatično i da će ovaj film imati u tom svetlu jednu posebnu misiju vraćanja nekim moralnim načelima, Kantovim, koje zaboravljamo živeći u nekom suludom ritmu svaki dan. Tako, ravno v pravem času, bomo rekli, je ta predpremiera danes in jutri premiera, potem še v Ljubljani, torej tudi za slovensko občinstvo v času, ko nam mora postati dejansko jasno, da živimo prehitro, da se je treba ustaviti, da je treba pogledati in poskrbeti za sočloveka. Torej ta čudovita zgodba, ki jo film Obraz, na katerem je torej Nikola delal dolgih 8 let, nekoliko kasneje se mu je pridružila tudi še ostala
ekipa in skupaj so naredili filmsko mojstrovino, torej, ki je bila predstavljena, če se vrnem še enkrat k temu, na 27 filmskih festivalih po vsem svetu, danes ob 19. čez dobre pol ure je to že v Mariboxu. Zato je prav, da zdaj zaključimo, da še prideta do dvorane, kjer se boste družila z občinstvom in ostalo ekipo. Iskrena hvala obema, da sta si vzela čas uspešno še naprej in res smo veseli in počaščeni, da film s tako močno zgodbo prihaja z današnjim dnem tudi k nam. Vrlo se radujemo što smo tu i pozivamo publiku da pogleda naš film zajedno sa nama i da porazgovaramo o njemu, duboko vjerujući da će ostati trajno u njihovim mislima. Tako, naj film torej po ogledu še dolgo ostane v vaših srcih in v vaših mislih. Melina in Nikola, hvala lepa za vajen obisk in vse dobro želim. Hvala vama na pozivu. Hvala i vama.